Ya, siap. Semangat. Berubah. Dua. Ibu tidak gusti. Jajabku bersama Inu Maha Kawasa. Hamdalah kapihatu Quran bagian anak king rampes Wilujeng Sumpi Dewa Gergat Miosi kapihatu dua sampun sampurasu ada widi kanula linggi ada jembar kasadayana adinitis numustari muka lawang kabagjaan mugia pengarasa gusti nyerengan ke urang sadaya rampes bagi anak king haturan Wilujeng Sumpi rehing nu kasep di anti tidak dadi nu ditunggu tibeh ditu nu didago ti bareto alhamdulillah parantos anjung di sagedeng wanci nu pinuku mustari mangsa nu pinuku sampurna rampes bagi anak ing haturan Wilujeng Sumpi atuh sumangga wa sapera kanca saja ngembat timbalan so kapayun syukur bagja kumayangan haturan ke di antos rasa kadampang itu kasih gelis urang ngawilujengkeun ulah kanu kasih Sora bewara sora wong tanggara jeung bewara pahit hiji supaya bagja lepasin aja tuh mami aduh kawanci bagian Wilujeng Sumpi calon raja Nusantara nu pilih istrena antos sakadapan untuk haturan Wilujeng Sumpi keke urang kerajaan lain nu kasep sareng nu gelis kumna kasadayana malah mana raya guna dawung mangpa jeung pengalaman dari sing mulus rahayu berkah salamet jatni ka sapapaosna jauh urang teh mipit kudu amit ngala kudu menta haturan weh kasadayana ke sampun wahabun dan aduh yuk manawi itu teh saha hampura wa lele antosan sakedap heula wa unjuk kasalira
bahagia wilujeng suping tuh atra ngaralut ngabring pura payung gera bukakeun peken inggera ramekun pun sampun Alah syukur bagi aku mayangan sing sor kasih kapayun kapayun sing jangkira dua sang jatining maya ladang ing mama satria lan jagat penting ragat gang pati lan idonya genap bilang negara sadu mundur pantrang berjuang di medan perang terira ngabela negara Hanuman sering berdosa lungguhan prajurit Hanuman bela bangsa bajengkan dan curi lain-lain dan saberan ditawaran lain-lain baca kesenian kebudayaan jasana sanis lumayan pokok dia hiburan rakyat kendudur asaya nu boho ini Mang Cucu jangan dia kayak lain tapi si Amu si Bebek mau gitu nyemput di tukang bakso nyumput di tukang suuk ada dong ada Bebek. Hai you everybody Gusti nu agung ya Allah ya Rabbi Ajojing ala ajojing ajojing ala ajojing ajojing ala ajojing Gusti ajojing ala ajojing ajojing ala ajojing ajojing ala ajojing ajojing ala ajojing ala ajojing jangan pegang dulu jangan cium dulu karena baru saja kita berkenalan aku belum tahu siapa dirimu aku belum tahu di mana rumahku mau peluk soal gampang mau soal mudah tapi aku mau tahu dulu apa maksud di hatimu apabila kau sungguh-sungguh lalu cium boleh saja tapi kalau hanya main-main silakan cari yang lain. Alah Gusti saya tidak bating papanasan aja bukan bikin kahurung gitu ya alhamdulillah jadi abahun anak abahun kan dia mah engkau mas kawal nama apa cicing heula
Oh, abah dok. Sok atuh kadinya ya. Well pokona mah. Dah. Mapantah haletan anu garantang bebenang pajajaran bebenang pajajaran haletan teh ngabandang ngalet teh ngabandang nyumbat nyumbat matang Kade sini Ulu udah boleh jauh lu mau jahil. Jadi dekut. Aduh, ya Wah. Sing. ya payung Tangjung payung Agung nah kadinya gitu Sor anu kadinya kasih. Muruk lulung rahayu mapai kakak menjadi bagja dua insan pasangan mulia jujuk kapal menuju mangga di haturanana keke di atos-atosana ya atos sila gelis sor majang aturan wilu mangga nunduh bagja malah diderna dicampang mangga karasa cagring kang dilawang pamor-awar papasangan nu dandang jeung nu maju di urang gili kerap ngajujuk ka paling nyungcung kong koyangan mangle kapi aduh cimata wakil nolami dianti-anti kalungkan mereka dada si hoka tawis nasi maka ngerasa sumber nalembutan kemari kembang kalungkan
kongkoyangan mangle kapiatur tapi asih dilam tersne calon pengantin istri kamu ke calon pengantin pemeget irmalati ligarna hati campaka mangkana rasa bunga tur rasa bagja kumulung ngajuk kapal nyungcung lain aya dina widina Gusti keresanan Maha Kawasa panang tayungan Maha Agung alhamdulillah jatuh keramina dua insan pasangan mulia dina hidangan laksa alhamdulillah mangga sabadaring si penginten monokong payangan mangle tapi silaturahmi diaturkeun disangakeun oke sabadaring si penginten mohon ke calon pengantin istri aya disagedengan calon pengantin pameget kanggo linggih lenggah di tempat anu mana perlantos di sayogikeun bener nya mohon oke kasukur